අයිබෝවන් அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. අයිබෝවන් අනිවරකුම් වணக்கம். මම ගොඩාක්කල් කතා නොකර හිටියේ உங்களுடைய கிட்ட நிவனுக்கா. நான் ரொம்ப நாளா பேசாம இருந்ததுக்கு காரணம் உங்களுடைய மனதில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் தீ அணையும் வரைதான். ஓ 18 වෙනිදා යාපනයේ මුල්ලිවාய்க்கால் එකේ කට්ටිය මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දෙම ඒගොල්ලන්ගේ නේදයෝ මැරිච් එකට ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන දුකට ඒගොල්ලෝ දෙයක් සමනනවා නේද? மே 18ஆம் தேதி என்ன நடந்தது? யாழ்ப்பாணத்தில் முள்ளிவாய்க்காலில் மக்கள் அவர்களுடைய உறவினர்கள் இறந்ததற்காக அவர்களை நினைவு கூறி சில விடயங்கள் செய்கிறார்கள். ඔගොල්ලෝ එහෙම කරේ නැත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද? සමහර අය කරා මම வீடியோ බැලුවා. உங்களுக்கும் அப்படி செய்திருக்கலாமே. உங்களுக்கும் அப்படி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தானே. நான் பார்த்தேன் நிறைய வீடியோக்கள். நிறைய பேர் கொண்டாடினார்கள். ඔගොල්ලන්ගේ රණවිරුවත් මරුණා. ඔගොල්ලෝ ඒකට ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා කියලා ඒ දේ ඔගොල්ලෝ කරන්න තිබුණා නේද? ඒක කරන්නේ නැතුව බොරුවට පාරට ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රභාකරන්ගේ ෆොටෝ එක පුච්චලා මිනිසුන්ට වද දෙන විදියට වචන පාවිච්චි කරලා நீங்கள் அதை செய்யாமல் உங்களுடைய வெற்றி கொண்டாட்டத்தை நீங்கள் கொண்டாடாமல் உங்களுடைய வீரர்களுக்கு உங்களுடைய சந்தோஷத்தை நீங்கள் கொண்டாடிடாமல் எதற்காக ரோட்டுகளில் வந்து தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களின் போட்டோக்களை எரித்து அந்த மக்களின் மனதை நோகடிக்கும் அளவுக்கு நீங்கள் நடந்து கொண்டீர்கள். මේක හරිද? இது சரியா? ඔගොල්ලෝ දන්නවද? ඔගොල්ලෝ කවුරු හරි හිතලා තියෙනවද? ඒ මේ යුද්ධේ පටන් ගත්තේ. මොකටද මේ යුද්ධේ පටන් ගත්තේ? ඒ මේ මිනිස්සු අවුරුදු 30ක් මේ යුද්ධේ කරේ කියලා කවදා හරි හිතලා බලලා තියෙනවද ඔගොල්ලෝ? நீங்கள் யாராவது நினைத்திருக்கிறீர்களா? ஏன் இந்த யுத்தம் நடந்தது? எதற்காக இந்த மக்கள் யுத்தம் செய்தார்கள்? 30 வருடங்கள் இந்த யுத்தம் செய்ய காரணம் என்ன? யாராவது இதை பற்றி சிந்தித்து பார்த்தீர்களா? ඔගොල්ලෝ හිතුවේ නැහැ. මේ මිනිසුන්ට පිස්සුද? Tamange එගේ බෝම්බ කෙටකාගෙන ඇවිල්ලා තමන් මැරෙන්නත් අනුන්ව මරන්නත් උවමනාව මොකද්ද කියලා. කවදාද ඔගොල්ලෝ හිතලා බලලා තියෙනවද? இவர்களுக்கு பைத்தியமா? தன் உடலில் அணுகுண்டுகளை கட்டி கொண்டு வந்து தன்னையும் கொன்று மற்றவர்களை கொல்வதற்கு இவர்களுக்கு என்ன தேவையாயிற்று? எதற்காக இந்த மனிதர்கள் செய்ய வேண்டும் என்றாவது நினைத்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා Facebook එකේ, YouTube එකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. வலைத்தளங்களில் யூடியூப், ஃபேஸ்புக்குகளில் நிறைய வீடியோக்கள் இருக்கிறது சம்பந்தமாக. தேடி பாருங்கள், தெரிந்து கொள்ளுங்கள். අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන, හිතලත් බලන්න ඕන. කාටවත් පිස්සු නෙමෙයි මේම කරන්නේ. මමත් මේ ගැන දන්නේ නැහැ. 2016 වෙනකම් මම මේ ගැන දන්නේ නැහැ. මම දන්නවා යුද්ධයක් වෙනවා, දෙගුල්ලම මරා ගන්නවා, මැරෙනවා. ඒකට හේතුව මොකද කියලා මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. 2016 තමයි YouTube එකේ මම බලලා දැනගත්තේ මේ ගැන. எனக்கும் இதை பற்றி எந்த அறிவும் கிடையாது. எதற்காக யுத்தம் செய்கிறார்கள் என்றும் இருவரும் அடித்துக் கொள்கிறார்கள், மரணிக்கிறார்கள் என்று தெரியும். எதற்காக இந்த யுத்தம் நடந்தது, எதற்காக இந்த யுத்தம் செய்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. 2016ஆம் ஆண்டு நான் யூடியூப்பில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டேன். මම තාත්‍රේ ගොඩක් සිංහල අයට හාත්‍රේ, සිංහල භාෂාවට හාත්‍රේ. අපේ කාටවත් විරුද්ධ නැහැ. நானும் சிங்களவர்களை நேசிக்கிறேன், சிங்கள மொழியையும் நேசிக்கிறேன். ஆனால் இப்போது நேசிக்க வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள் இருக்கிறது. දැන් මට හිතෙනවා මම මොකටද මේක කරන්න ඕන? මේ මිනිස්සු මොකටද මම ආදරය කරන්න ඕන කියලා.
ඒකට හේතුව තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ ටිකක් හොයලා බලන්න මේ යුද්ධෙට එන්න කලින් අවුරුදු 30කට කලින් 2009ට 9 ඉවරුණා යුද්ධේ. ඒ ඉවර වෙන දවස් ඉඳලා අවුරුදු 30ක් කලින් ගිහින් බලන්න ඊට කලින් මේ ලංකාවේ යාපනයේ කොහොමද තිබුණාද කියලා. ඒ මිනිස්සු හොඳට ජීවත් වුණා. ඒගොල්ලන්ට හොඳට අඳින්න කන්න පොණ්ඩේ කෙවල් දොරවල් ඉගෙන ගන්න එහෙම හැම දෙයක්ම තිබුණා. නැතුව නෙමෙයි. யுத்தம் முடிவுக்கு வந்தது 2009ஆம் ஆண்டு. அதற்கு முன் 30 வருடங்களுக்கு முன் அந்த மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்று கேட்டு பாருங்கள். அவர்களுக்கு முன்ன உணவு இருந்தது, உடுத்த உடை இருந்தது, படிக்க பாடசாலை இருந்தது. அவர்களும் நாகரிகமாக தான் வாழ்ந்தார்கள் இந்த மண்ணில். සිංහල ඒ කියන්නේ සිංහල රාජ්‍ය රජවරු කරපු වැරදි. තමන්ට මොකද්ද කියන්නේ ඒකට තමන්ට රජකම ලැබුණාට පස්සේ හැමෝටම එක විදිහට ඔගොල්ලෝ සලකන්න ඕන. එල්ලාලන් රජුගේ කාලේ තමයි මේ සිංහල භාෂාව කියන එකක් මතුවුනේ. ඊට කලින් සිංහල භාෂාවක් නැහැ. සිංහල අකුරු නැහැ. 1800 කාලේදී තමයි මේ සිංහල අකුර හොයලා කියන්න පටන් ගත්තේ. ඊට කලින් සිංහල අකුරක් නැහැ. ඊට කලින් දෙමළයි තමයි. ඉතින් මම කලින් ගොඩක් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා. ඒක දෙයින් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ කොච්චර කිව්වත් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. எல்லாள அரசன் காலத்தில் தான் இந்த சிங்கள எழுத்துக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் அதை உருவாக்கி பேசவும் எழுதவும் ஆரம்பித்தார்கள். அதற்கு முன் சிங்கள மொழி என்று ஒன்று கிடையாது இலங்கையில். இந்த மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள். பரவாயில்லை. ஆனால் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு எல்லா மக்களையும் ஒரே மாதிரி பார்த்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் அதை பார்க்க மறந்து விட்டீர்கள். ඕගලන්ගේ ඉස්සර කාලේ ඔය බණ්ඩාරනායකලා කරපු වැරදි නිසා තමයි ඒ අහිංසක මිනිස්සු අතට துவக்குව ගත්තේ. உங்களுடைய மன்னர்கள் பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் செய்த பிழையினால்தான் இந்த ஏழை அந்த அப்பாவி மக்கள் கையிலே ආයුධத்தை ஏந்தினார்கள். ඔගොල්ලෝ දන්නවද ඔය බණ්ඩාරනායකලා ඇවිල්ලා දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සිංහල මූණක් වාගෙන ඉන්නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මේ රාජපක්ෂලා ඔක්කොම තෙලිඟු. ඒගොල්ලෝ සුද්ධ සිංහල නෙමෙයි. ඒකවත් ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. பண்டாரநாயக்கர் அவர்கள் தமிழர்கள். அவர்கள் சிங்கள முகமூடியை போட்டுக்கொண்டு வாழ்ந்திருப்பது உங்களுக்கு தெரியாது. ராஜபக்சர்கள் அவர்களும் தெலுங்கர்கள் தான். அவர்கள் உண்மையான சிங்களர்கள் கிடையாது. அது உங்களுக்கும் புரியாது சொன்னார். நான் சில வீடியோக்களை போடுகிறேன், அதை கேளுங்கள். எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆரம்பம் இருக்குல்ல. அது 1948 பிரிட்டிஷ்காரன் இலங்கையை விட்டுட்டு போனான். ஆனா போகும்போது 1947 බ්‍රිටිෂ්කාරයෝ ලංකාවේ ඉඳලා පිට ගියා. ඒගොල්ලන්ගේ රටට ගියා. යනකොට ඒගොල්ලෝ උගලන්ගේ අතට දීලා ගියලු රාජ්‍ය. ஒரு பெரிய வெடிகுண்டை வச்சுட்டு போனான். அதுதான் அதிகாரம். அந்த அதிகாரம் மொத்தமா சிங்களவங்க கைக்கு மாறிச்சு. நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க, ஊருக்குள்ள ஒருத்தன் புதுசா வந்தா அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு. ஆனா அங்க பூர்வீகமா வாழ்ந்த தமிழர்களை අපේ මිනිස්සු කියනවා රටට කවුරුද අලුතෙන් ආවත් ඒගොල්ලන්ට ගරු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණාට සිංහල ජනතාවට දෙමළ අයට කරු කරේ නැහැ. நீங்க அந்நியர்கள்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. முதல் அடி ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මේ ඕගොල්ලන්ගේ රට නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ පිටින් ආපු මිනිස්සු කියලා. වැරදි නේද? කොච්චර වැරදිද? හේතුව පස්සේ කියනවා. මේක අහන්නකෝ. மலையக தமிழர்கள் மேல விழுந்தது. தேயிலை தோட்டத்துல ரத்தம் சிந்த உழைச்ச அந்த மக்களை ஒரே கையெழுத்துல පළවෙනිම ප්‍රශ්න ඇතිවුණේ මලේගම්. ඒ කියන්නේ මගේ ගමේ නුවරඑළියේ ඔය නුවර මේ පැත්තේ මලේගම් පැත්තේ. ඒගොල්ලෝ කොච්චර දුක් මාංශල වැඩ කරාද?
එක සිග්නේචර් එකකින් ඒගොල්ලන්ව ඔක්කොම විනාශ කරලා දැම්මා ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලෝ නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්සර කාලේ හිටපු මිනිස්සු. நாடற்றவங்க ஆக்கினாங்க. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මේ රට ඕගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි කියලා එක සිග්නේචර් එකකින් මහලා දෙන්නා. அவங்க ஓட்டுரிமையை பறிச்சாங்க. ඒගොල්ලන්ට ඡන්දේ දාන්න අයිතියක් දුන්නේ නැහැ. ஒரு மனுஷனுக்கு ஓட்டுரிமை போச்சுன்னா அவனுக்கு அந்த நாட்டிலே என்ன மரியாதை இருக்கு? එක්කෙනෙකුට ඡන්දේ දාන්න ඉඩ නැත්නම් එයාට ඒ රටේ අයිති නෑ කියලා කියනවනේ. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ කරපු වැරද්ද. அடுத்தது 1956 අනිත් එක 1956 சிங்களம் மட்டும் சட்டம். யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க கவர்மெண்ட் කිව්වලු සිංහල භාෂාව විතරයි ලංකාවේ කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක කොහොමද? போறீங்க, ஆஸ்பத்திரி போறீங்க, கோர்ட்டுக்கு போறீங்க. ஆனா அங்க யாரும் உங்க மொழியில பேச மாட்டாங்க. உங்க மனுவை உங்க மொழியில வாங்க மாட்டாங்க. நீங்கள் දැන් කොහොමද මිනිස්සු ඉස්පිරිතාලේ ගියොත් සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා හැම දෙයක්ම ඉස්පිරිතාලේ එහෙම එතකොට ඉස්කෝලේ ගියොත් එහෙම බැංකුවට ගියොත් එහෙම පොලිසියට ගියොත් එහෙම කෝට් එකට ගියොත් එහෙම ඔක්කොම සිංහලෙන් භාෂාවක් විතරක් තිබුණා නම් මේ දෙමළ මිනිස්සු කොහොමද තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කොහොමද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඉස්සර කාලේ ඉස්සලාම මතුනේ ප්‍රශ්න එන්නේ ඒකෙන් තමයි. හැම දෙයක්ම සිංහල භාෂාව විතරයි. ලංකාවේ තියෙන ඕනේ සිංහල භාෂාව විතරයි දෙමළ කතා කරන්න බෑ දෙමළ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මෙහෙම කියපු නිසා තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. படிச்சாதான் வேலை, சிங்களம் பேசினாதான் வாழ்க்கைன்னு. සිංහල ඉගෙන ගත්තොත් තමයි වැඩ. සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් නම් තමයි උගලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මොලේ පාවිච්චි කරන මිනිස්සු කතා කරන විදිහද මේක? சட்டம் போட்டா எப்படி இருக்கும்? நம்ம தலைவர்கள் அப்போ ஆயுதம் எடுக்கல. தந்தை செல்வா காந்தி வழியில அகிம்சை போராட்டம் தான். සෙල්වා ගාන්ධි කියලා ඉස්සර 100 කෙනෙක් හිටියලු. අනේ එයා කාන්ති මාගෙම එයා ආයුධ ගන්න නැතුව පාරට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් දාන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ පාරේ වාඩි වෙලා අපිට නීතිය දෙන්න කියලා හැව්වා. கொழும்பு காலி முகத்திடல்ல உட்கார்ந்து சத்தியாகிரகம் பண்ணாங்க. කොළඹේ ගාල්ලේ කියනවලු කාලි මොහොතේදල් කියලා ලොකු පිටනියක්. අනේ ඒකේ වාඩි වෙලා සත්‍යාග්‍රහම් කරාලු ඒගොල්ලෝ. ஆனா பதிலுக்கு என்ன கிடைச்சது? சமாதானம் பேச போனவங்களை கல்லால அடிச்சாங்க. ரவுட் සාමයේ කතා කරන්න ගිය අයට ගලින් ගාලා ඇරියලු. ஏவி விட்டாங்க. ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඔය කුඩුකාරය කංජුකාරයව ගිහිල්ලා ගහන්න කියලා ඒගොල්ලන්වත් ඇරලා තියෙනවා. ஓவே புரிஞ்சு போச்சு. இதுக்கெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்கிற அரசாங்கம் இது இல்ல. அத்தியாயம் 2 முதல் ரத்தம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆரம்ப புள்ளி இருக்கும்ல. அந்த ரத்த சரித்திரத்தோட ஆரம்பம் 1956 கல்லோயா. கிழக்கு மாகாணத்துல கல்லோயாங்கிற இடத்துல அரசாங்கமே வண்டிகள்ல சிங்கள ரவுடிகளை ஏத்திட்டு வந்து இறக்கி விடுது. அவங்க சும்மா வரல, கத்தியோட வர்றாங்க. வயல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அப்பாவி விவசாயிகளை தேடி தேடி வெட்டுறாங்க. 1956 කොළඹ ඉඳන් ඔය කංජකාරයෝ කුඩුකාරයෝ එකතු කළා ගෙනල්ලා මේ අහිංසක මිනිස්සුව කපන්න කියලා ඔක්කොමලා ගෙනල්ලා උස්සලා දාලා තියෙනවා. ඒකට මේ මිනිස්සු ඔය අහිංසක මිනිස්සුව කපලා දෙන්නලු. නිකන් ආවේ නෙල්ලු. අතින් පී අරගෙන ඉවලා කපලා දාලා කියනවා. ඔගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. නියම සමාජය විනාශ කරනකොට ඒක බලන් ඉන්න ඕනේද? ඔයගොල්ලන්ට එහෙම දෙයක් කරොත් ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මොනවත් ප්‍රශ්නයක් කරලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලා තිබුණේ මේ දෙමළ සමාජය රිටි කරන්න ඕන. දෙමළ ජනතාව මරන්න ඕන. කොච්චර අපරාධයක් කරලා තියෙනවද ඕගොල්ලන්ගේ කට්ටිය? 30 பேருக்கு மேல அன்னைக்கு மட்டும் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க. இது ஏதோ திடீர்னு நடந்தது. කනාටත් වෙඩිය මිනිස්සුව කපලා මරලා තියෙනවා. நகரம் இல்ல. தமிழர்களை அந்த மண்ணில இருந்தே விரட்ட போட்ட முதல் திட்டம். ஆனா இது ஆரம்பம் தான். அடுத்து வந்த
1950 තමයි මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඒක කපලා මරලා ඉතුරු ඉන්න මිනිස්සුවත් ඒ ගමේ ඉඳලා එලවලා දාලා තියෙනවා. කොච්චර පව් වැඩක්ද? හ්ම්? දෙයියෝ ඕගොල්ලෝ සමානනවා කියලා හිතනවද ඕගොල්ලන්ට? ඒවා ඔක්කොම පව් සිද්ධ වෙනවා. නිකන් හිතන්න එපා මේ මිනිසුන්ට පිස්සු නෙමෙයි. මේ මිනිසුන්ට පිස්සු නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ නිකන් තුවක්කුව අරගෙන ඇවිල්ලා වෙඩි තියන්නේ Tamanගේ ඉගේ Tamanව මරාගෙන අනුන්වත් මරන්න තරම් පිස්සු මිනිස්සු නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ. 1958 நினைச்சாலே இப்ப உடம்பு நடுங்கும். மே மாசம் பொலன்னறுவையில பற்றின தீவு முழுக்க பரவுச்சு. 1957 පොළොන්නරුවේ ගිනි කියලා මරුවල් මිනිස්සු. එතකොට මේ දෙමළ අය මුකුත් කරේ නෑ. මුකුත් කිව්වේ නෑ. මුකුත් යුද්ධයක් කළෙත් නෑ. මේ අහිංසක මිනිස්සු මේම කරොත් කාටද තරහ එන්නේ? ඒත් ඒගොල්ලෝ කරබාන හිටියා. 1958 තමයි ඕවා වෙලා තියෙන්නේ. பாணத்துறையில ஒரு தமிழ் பூசாரிய நடுக்கோவில வச்சு உயிரோட எரிச்சாங்க. පානදුරේ ලොකු කෝවිලක් තියෙනවා. ඉස්සර හිටියා. ඒවා දැන් කඩලා ඉවරයි. ඒ කෝවිලේ පූජකතුමාව පණ පිටින් ගිනි තියලා මරලා තියෙනවා. அதுக்கு மேல பிஞ்சு குழந்தைகளை தூக்கி கொதிக்கிற தார் பீப்பாய்க்குள்ள போட்டாங்க. ඉතින් මට මේ අහනකොට ඒ කාලේ හිටපු මිනිසුන්ගේ හිත කොහම රිදෙනවද පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. පොඩි ළමයි පොඩි දරුවන්ව උතුරන තාර් තියනව නේද? ඒ බැරල් වලට ඇතුළට දාලා මරලා තියෙනවා. කොච්චර දුක්කර හිතක් තියෙන මිනිස්සුද? ඇත්තටම බුද්ධ ආගම කියන එක හරියට හිතට අරගෙන බුද්ධ ආගම හරියට පිළිපදින මිනිස්සු මේ විදිහට ලේ බොන්නේ නෑ මිනිස්සුන්ගේ. பார்த்துக்கோங்க. இதுல உச்சக்கட்ட கொடுமை என்னன்னா அப்போ பிரதமரா இருந்த பண்டார நாயக்க டிவியில வந்து மக்களுக்காக வருத்தப்படல. தமிழர்கள் பண்ணதுக்கு தான் சிங்களவங்க பதில் கொடுக்கறாங்கன்னு அந்த வன்முறையை நியாயம். බණ්ඩාරනායක ඒ කාලේ ජනාධිපතිවරු හිටියේ බණ්ඩාරනායක. එයා කිව්වලු මේ දෙමළ අය කරපු ඒවාට තමයි මේ සිංහල අය උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඒ කාලේ දෙමළ අය මොකද කරේ? මුකුත් කරලා නැහැ. මුකුත්ම කරේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு நாட்டு பிரதமரே தன் நாட்டு மக்களை கொல்றத நியாயப்படுத்தினா அந்த மக்கள் யார்கிட்ட போய் நீதி கேட்பாங்க? இப்படி உடம்பு அழிச்சா பத்தாதுன்னு ஒரு இனத்தோட வரலாற்றையே அழிக்க நினைச்சப்பதான் 1981 யாழ் நூலக எரிப்பு நடந்தது. පුස්තක ශාලාව 1981 ලොකු පොත් ශාලාවක් තියෙනවා යාපනයේ. දෙන්නුත් තියෙනවා ඒක. ඒ පොත් මිලියන ගණනක් පොත් ඒකේ තිබුණා. ඒගොල්ලන්ගේ වටිනා සම්පත ඒක. මේ පොත් ඔක්කොම ගිනි තියලා විනාශ කරලා දැම්මා. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය නැති වුනේ. ඒවට ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රතිසම් යනවා දෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඒගොල්ලන්ට නෙමෙයි මේ කාලේ හිටපු මිනිස්සුන්ට. ஒரு இனத்தை அழிக்கணும்னா முதல்ல அவங்க மொழியையும் அறிவையும் அழிக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. யாழ்ப்பாண நூலகம்ங்கிறது சும்மா ஒரு கட்டிடம் இல்லை. அது தெற்காசியாவிலேயே பெரிய நூலகம். 97,000 புத்தகம், ஓலைச்சுவடிகள், மருத்துவம், வானசாஸ்திரம். 97,000ක් පොත් තිබුණාලු ඒකේ. 97,000ක් ඉතිහාස පොත්. එතකොට ඔය බේත් ආයුර්වේද බේත් ඔක්කොම ලියපු පොත් ඒවා ගොඩාක් වටිනා පොත් ගොඩාක් තිබිලා තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම ගිනි තියලා දැම්මා. මේකද බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දුන්නේ මේ විදිහට කරන්න කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වද මේව කරන්න කියලා මිනිසුන්ට? බුදුහාමුදුරුවෝ සමාව දෙයිද ඕගලන්ට? நம்ம முன்னோர்கள் சேர்த்து வச்ச பொக்கிஷம் அது. ஜூன் 1ஆம் தேதி ராத்திரி போலீஸ்காரங்களும் ரவுடிகளும் சேர்ந்து அந்த அறிவு கருவூட்டத்துக்கு தீ வச்சாங்க. அந்த தீயில புத்தகங்கள் மட்டும் எரியல.
சதிதான் அந்த நெருப்பு. அத்தியாயம் 3. கருப்பு ஜூலை. දැක්කද? ඔගලන්ට ඉතිහාසයක් නැහැ. එහෙම කියලා පෙන්නඳ කරපු මහ ජාති නපුරුම වැඩක් මේක. ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ ඕගලන්ට සමාව දෙන්නේ නැහැ. දෙයියෝ ඇත්තටම ඕගලන්ට සමාව දෙන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට නෙමෙයි. ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සුන්ට. 1983 ஜூலை மாதம். இலங்கை தமிழர் வரலாற்றையே ரெண்டா பிரிச்ச வருஷம் இது. கருப்பு ஜூலைன்னு சொல்லுவாங்க. கொழும்பு வீதிகள்ல தமிழர்களை தேடி தேடி வேட்டையாடினாங்க. வன்மம் 1983 வேட்டையாளர்கள் கையில என்ன வச்சிருந்தாங்க தெரியுமா? வாக்காளர் பட்டியல். யார் தமிழர், யார் வீடு தமிழனோடது துல்லியமா மார்க் பண்ணி எரிச்சாங்க. பேருந்துல போயிட்டு இருந்தவங்களை இழுத்து 1983 එම ගෙදරකට ගිහිල්ලා මාක් එකක් දෙම්මලු. කොයි ගෙදර දෙමළ අය ඉන්නේ. මාක් කරලා ඉවර වෙලා රැට ඇවිල්ලා පුච්චනවලු ගෙවල්. ඔන්න බුද්ධ ආගම. நடு ரோட்ல வெட்டினாங்க. காருக்குள்ள குடும்பமா இருந்தவங்களை உள்ளேயே வச்சு பெட்ரோல் ஊத்தி கொளுத்தினாங்க. කාර් එකේ කට්ටිය යනකොට ඒගොල්ලෝ පාන නවත්තලා පෙට්‍රෝල් දාලා පිච්චුවා. අපේ තාත්තා කිව්වා ඒක. අපේ තාත්තා කොළඹ ඉඳලා එළවලු දාලා එනකොට ඒ කාලේ අපේ පොඩි අක්කා ඉපදලා මං 84 ඉපදුනේ. 83 අපේ පොඩි අක්කා ඉපදිලා. අපේ තාත්තා කොළඹට ගියාලු එළවලු දාන්න. එළවලු දාන්න එනකොට ගොඩාක් දේවල් මේ විදිහට දැක්කලු. වෙන්දලා ආවලු අපේ තාත්තා. මට කියලා තියෙනවා. ඩයර් දාලා පුච්චනවලු මිනිස්සුව. කොච්චර පව් සිද්ධ වෙනවද? මේ පව් ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට එනවා අනිවාර්යෙන්ම. මෙච්චර වැරදි කරලා ඔගොල්ලෝ කොහොමද කියන්නේ සිංහල දෙමළ අය වැරදි කරලා කියලා? මේවා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ සිංහල අය. මේ නිසා තමයි ප්‍රභාකරන් ආයුධ අරගෙන මේකට නීති ඕනේ කියලා ප්‍රභාකරන් ඇවිල්ලා ආයුධ අරගෙන යුද්ධ කරන්න පටන් ගත්තේ. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ මනුස්සකම තියෙනවා නම් හිතලා බලන්න මේ සිංහල අය කරපු එක හරිද වැරදිද කියලා. இதுல உச்சக்கட்ட கொடுமை என்ன தெரியுமா? வெளிக்கடை சிறைச்சாலை படுகொலை. குட்டிமணி, தங்கத்துறை, ஜெகன்னு நம்ம தலைவர்கள் அங்க சிறையில் இருந்தாங்க. பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டிய சிறைச்சாலைக்குள்ளேயே சிங்கள கைதிகளை ஏவி விட்டாங்க. குட்டிமணி அண்ணன் நீதிமன்றத்துல என்ன சொன்னார் தெரியுமா? எனக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுங்க, ஆனா என் கண்களை தானமா கொடுங்க. ஏன்னா மலர் போற தமிழ் ஈழத்தை என் கண்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க. මෙයා තමයි මිනිස්සයා කියන්නේ. මෙයාට කෝවිල හදන්න ඕන. මම මුස්ලිම් හරාමෙම කියන එක. ඒ වුණාට මගේ හිතේ තියෙන හැවිල්ල ඒක කියවනවා. මේ කුට්ටිමණි කියන එකනා ඉරේ දාලා කියනකොට එයා නීතිඥවරයා ගාව උසාවියේ ගිහිලා කතා කරද්දි කිව්වලු මාව මරන්න කලින් මගේ S එක දානෙ දෙන්න කියලා. ඒ දන්නවද? ඒ යාපනයේ මිනිස්සු කවදාද සතුටින් ඉන්නකොට මගේ S එක බලන්න ඕනේ කියලා. මේ දේවල්. මනුස්සකම තියන අය එහෙම කරන්නේ නැහැ. சிங்கள இனவாதிகளுக்கு எவ்வளவு கோபத்தை உண்டாக்கி இருக்கு பாருங்க. ஜெயில அவரை கொன்னது மட்டும் இல்லாம அந்த வெறியர்கள் அவர் கண்களை தோண்டி எடுத்து கால்ல போட்டு நசுக்கினார். එහෙම කියපු නිසා මේ සිංහල සමාජයට ඒක ලොකු අමාරුවක්. එයාව ඉරගෙදරින්ම මෙරුවලු. S එක අරගෙන එළියට දාලා පාකලා මෙරුවලු. මේක හරි සිංහල බෞද්ධයෝ. இப்போ பாரு உயிரிழந்து கத்தினாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு வன்மம் இருந்தா அப்படி செய்வான். அன்னைக்குதான் அகிம்சை செத்து போச்சு. இனிமே பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. அடிச்சாதான் திறந்து வாழ்ந்து தமிழர்கள் ஆயுதம் ஏந்தினாங்க. இந்த ஆயுதம் 1983ට පස්සේ තමයි දෙමළ අය ආයුධ ගත්තේ අතට. එතකන් මේ මිනිස්සු ආයුධ ගත්තේ නැහැ. ඉතින් කියන්න කවුද වැරදිකාරයා? දෙමළ අයද සිංහල අයද? හිතේ මනුස්සකම තියනවා නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. 1983 கலவரத்துல மட்டும் 3000
1983 දෙමළ අය 3000ක් මරලා තියෙනවා. අනේ දෙයියනේ මේ පව් ඔක්කොම පිරේවා ඒගොල්ලන්ට. නිවන් දකින්න නොවේවා. අපායට ගිහින් අපායේම සතුටින් ඉන්න ලැබේවා. நமக்கு அகதிகளா கப்பல்ல ஏறி வெளிநாட்டுக்கு ஓடினா இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த கருப்பு ஜூலை தான். அத்தியாயம் 4 80கள் மற்றும் 90களில் மரண போலம். 80கள் முழுக்கவே அங்க ஓடுனது தண்ணி இல்ல ரத்தம் தான். அரசாங்கம் ඒ 900 වෙනකන් ඒ 83 84 85 ඒ කාලේ ඔක්කොම ලේ ගංගා වලාලු. මමත් කාලයක් තිබුණා. රණවිරුවන්ට සෙල්ලුට් ගාලා සෙබලානෙනි ඔබ මැරුණා නෙමෙයි. කුසුමක් වෙලා ඔබ ඉපදුනා නෙවෙයි කියලා මං සින්දු කියලා තියෙනවා. හැබැයි මං ආයෙ කියන්නේ නේ ඒක. எனக்கும் ஒரு காலம் இருந்தது. இவையெல்லாம் பார்க்காமல் இருந்த காலத்தில் ராணுவ வீரர்களுக்கு நான் செல்யூட் அடித்து அவர்களுக்காக வாழ்த்து பாடினேன். ஆனால் இனி என் நாவுகளால் அவர்களுக்காக வாழ்த்து பாட மாட்டேன். ஏவி விட்டது போர் செய்ய இல்லை வேட்டையாடு. 1985 நெடுந்தீவுல இருந்து ஆபீஸுக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போன சாதாரண மக்களை ஏத்திட்டு போன குமுதிரி படக நடுக்கடல்ல வழிமறிச்சாங்க. சின்ன குழந்தைகள் பெண்கள்னு பாராம சாட்சியே இருக்கக்கூடாதுன்னு எல்லாரையும் வெட்டி 1985 ඉස්කෝලේ යන ළමයි ඔය නෙවෙයි යනකොට අහිංසක මිනිස්සු නෙවෙයි ඇත්ති ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මරලා දාලා තියෙනවා. கடலுக்குள்ள வீசினாங்க. 23 உயிர்கள் அந்த நடுக்கடல்ல அநியாயமா போச்சு. කට්ටිය 23ක් මහ මුදට විසි කරාලු මරලා. கடல் தான் இப்படின்னா கரை அதை விட மோசம். 1987 மட்டக்களப்புல இறால் பண்ணையில வேலை செஞ்சு 83 தமிழர்களை வரிசையா 1988 මට්ටකලපුවේ ඉරාල් පන්නේ වැඩ කරපු කට්ටිය මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. வச்சு சுட்டு கொண்டு உடலை டயர் போட்டு எரிச்சு சாம்பலாக்கினாங்க. මරලා ටයර් දාලා පුච්චලා තියෙනවා. මේ පව කොහමද ඕගොල්ලෝ ගෙනියන්නේ මේ පව? කොච්චර පින් කළා කියලා යන්නේ නැහැ. කොච්චර බණ කිව්වත් කොච්චර දානෙ දුන්නත් මේ පව මකන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම. ஏன் தெரியுமா? ஆதாரம் இருக்கக்கூடாதுல. அதே கிழக்கு மாகாணம் சத்ருகுண்டான்ல 184 பேர், அதுல பாதிக்கு மேல பெண்களும் குழந்தைகளும் எல்லாரையும் முகாம்குள்ள கொண்டு போய் வெட்டி கொண்டு புதைச்சாங்க. கல்லையாங்கிற ஒருத்தர் மட்டும் தப்பிச்சு வரலன்னா அந்த படுகொலை வெளியவே தெரிஞ்சு. யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மான் யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மான் யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மான். අල්ලා දෙවියන්ගෙන් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ පව් කරපු අයට අපාය දෙන්න කියලා. පොඩ්ඩක් කාලා බලන්න. මේ කාතන්කුඩියේ 85 දෙනෙක් 85ක් කට්ටිය අරගෙන ගිහිල්ලා විරගෙදර වගේ තියලා ඒකමුත් මරලා දාලා තියෙනවා. ඒකින් එක්කෙනෙක් බේරිලා ඇවිල්ලා තමයි කට්ටියට කිව්වේ මෙන්න මේ විදිහට දෙයක් වුණා කියලා. එයා ආවේ නැත්තම් එහෙම දෙයක් වුණා කියලා කාටවත් දන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න බෞද්ධයෝ කරන වැඩ. 1995 சந்திரிகா ஆட்சியில் நடந்த கொடுமை உச்சக்கட்டம். கோவிலுக்கு போங்க, பள்ளிக்கூடத்துக்கு போங்க, அங்க குண்டு போட மாட்டோம், அது பாதுகாப்பு வலயம் அரசாங்கமே உண்டு. මේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මෙතුතුමනි ඔයාගේ කාලේ තමයි ඕනේ කියන්නේ මේගොල්ලෝ. කෝවිලට යන්න පන්සලට යන්න ඉස්කෝලේට යන්න ඒක වෙඩි කියන්නේ නැහැ කියලා ඒකෙන් වෙඩි තිබ්බලු කට්ටියට. கொடுத்துச்சு. அதை நம்பி நாவாலி சர்ச்ல தஞ்சம் புகுந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மேல விமானம் குண்டு வீசுச்சு. 147 பேர் உடல் சிதறி போனாங்க. 147ක් මිනිස්සු චර්ච් එකේ ඉන්නකොට වෙඩි කියලා මරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම. මේ පව් ඔක්කොම කොයිද ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්නේ මම දන්නේ නැහැ හිතටම. අනේ මන්දා. அந்த தாக்குதல்ல சர்ச்ல இருந்த கடவுள் சிலையை ரத்தத்துல நனைஞ்சு நின்னது. பார்க்கறவன் நெஞ்சு
ඒ පන්සලේ හිටපු පිරිමේ තිබ්බ පිරිමේ ලේ වලින් පිරීලාලු. ඕගොල්ලන්ට තව පිරීලා තියෙන ඒ තරම්. பள்ளிக்கூடம் மாற்றம் பாதுகாப்பா இருக்குமான்னு பார்த்தா அதே வருஷம் நாகர்கோவில் ஸ்கூல்ல மதிய சாப்பாட்டு நேரத்துல கிரவுண்ட்ல விளையாடிட்டு இருந்த பிள்ளைங்க மேல புக்கார விமானங்கள் குண்டு மழை பொழிஞ்சது. 71 பிஞ்சு குழந்தைகள் புத்தகம் ඒ අවුරුද්දේම කියන්න සිත රිදෙනවා මට. ඉස්කෝලේ ළමයිවත් මේ විදිහට මරලා තියෙනවා. தூக்க வேண்டிய வயசுல அவங்க உடல்கள் யூனிஃபார்மோட சிதறி கிடந்ததை பாக்குறப்போ அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்கன்னு தோணுது. தமிழ்ல படிச்சது தப்பா இல்ல தமிழ்ல நான் பிறந்தது தப்பா? அத்தியாயம் 5 பொய்யான சமாதானம் நிழல் யுத்தம். 2002ல ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் வந்தப்போ இனாவது நிம்மதி கிடைக்குமான்னு மக்கள் நம்பினாங்க. ஆனா அந்த நம்பிக்கையை சிதைச்சு ஒரு நிழல் யுத்தத்தை நடந்துச்சு அரசாங்கம். அதோட கோர முகம்தான் 2006 செஞ்சோலை படுகொலை. முல்லைத்தீவுல முதலுதவி பயிற்சிக்காக கூடியிருந்த 400 பள்ளி மாணவிகள் கையில நோட்டு புத்தகத்தை தவிர வேற ஆயுதமே இல்லை. ஆனா காலை 7 மணிக்கு வந்த விமானங்கள் வீசின 16 குண்டுகள்ல 61 மாணவிகள் அந்த இடத்திலேயே துடிதுடிச்சு செத்தாங்க. அது புலிகளின் பயிற்சி முகாம்னு 2006 මේක. 2006 ඉස්කෝලේත් මරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ව. කියන්නේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය. පුහුණු මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ LTD පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් නෙමෙයි. මේ පොඩි ළමයිගේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය. மண்ட குழுங்க சொல்லுச்சு. ஆனா நேர்ல போய் பார்த்த ஐநா சபைக்கே தெரிஞ்சது சிதறி கிடந்தது எல்லாம் பள்ளி சீருடை அடிச்ச பிஞ்சுகள். உதவி අයිනා සභයකින් ගිහින් බැලුවලු. බැලුවට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඒක LTD සංවිධානයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් නෙමෙයි. මේ ඉස්කෝලේ ළමයිගේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය කියලා. මේ පව උගුරු කොහොමද ගෙනියන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. நீ வந்தவங்களாச்சும் தப்பிச்சாங்களா இல்ல உள்ளூர்ல பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஏசியன் தோட்ட நிறுவனத்துல வேலை செஞ்சு 17 தமிழ் இளைஞர்களை ஆபீஸ்க்குள்ளேயே வரிசையா படுக்க வச்சு தலைக்கு பின்னாடி சுட்டு கொண்டாங்க. காலம் உருண்டோடி 2009 வந்தது. 2007 දෙමළ කොල්ල වැඩ කරපු ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා උළුවට වෙඩි කියලා මරලා තියෙනවා. යා අල්ලා මම නෝරේදිය. මම නෝරේදී. අපි හිටියට අපි දන්නේ නේ මේ ගැන. මේකට දෙයියෝ සාක්ෂි. ඒ කාලේ මම දන්නව නම් මාත් පිටට එනවා. මම ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. දැන් හිතනකොට මගේ හිත රිදෙනවා. මේ අහිංසක මිනිස්සු මේව මරලා ඔයගොල්ලෝ මොනවද ගෙනියන්නේ මැරෙනකොට? පව් විතරයි ගෙනියන්නේ. உலகமே வேடிக்கை பார்க்க 21ஆம் நூற்றாண்டுல நடந்த மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை அரங்கேறிச்சு. வண்டிங்கிற சின்ன நிலப்பரப்புக்குள்ள லட்சக்கணக்கான மக்களை முடக்கி பாதுகாப்பு வலயம்னு ஒரு பொய்யான இடத்தை அறிவிச்சாங்க. இங்க வாங்க. මේ 2009 ආරක්ෂාව මත තියෙන තැනක් කියලා ඔක්කොම මට එන්න කියලා ලක්ෂ එකමාරක් මිනිස්සු එකපාරම ඔයගොල්ලෝ මරලා දාලා තියෙනවා. ලක්ෂ එකමාරක්. දැන් කියන්න කවුද වැරදිකාරයා කියලා. මේකට උත්තර දෙන්නේ කවුද? ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ. මේ පව් වැඩ ඔක්කොම කරේ කවුද කියලා. හිතන්නේ නැතුව දෙමළ ජනතාවට බොරුවට කියනවා ඒක මේම කියලා. ඒගොල්ලන්ට පිස්සු නෙමෙයි. තමන්ව මරලා අනුන්වත් මරන්න තරම් කාටවත් පිස්සු හැදිලා නැහැ. 1985ට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ යුද්ධයට පටන් ගත්තේ. ඊට කලින් මේ මිනිස්සු අහිංසක මිනිස්සු. உங்களை அடிக்க மாட்டோம்னு நம்ப வச்சு வரவழைச்சு மக்கள் எப்போ அங்க போனாங்களோ அங்கதான் அதிகமா குண்டு போட்டாங்க. உள்ள ஒரு பறக்க சோறு போகல, மருந்து போகல, கஞ்சி காய்ச்சி குடிச்சு உசுர கையில குடிச்சிருந்தாங்க. மயக்க மருந்து கூட இல்லாம பச்சையா உடம்ப அறுத்து தோட்டாக்களை எடுத்தப்போ அந்த மக்கள் அனுபவிச்சது நரக வேதனை. புது குடியிருப்பு முள்ளிவாய்க்கால்னு ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியா குறி வச்சு அழிச்சாங்க. மே 18ல எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தப்போ ரசாயன குண்டுகளால எரிஞ்ச உடல்கள் தான் மிச்சம். வெள்ள
வெள்ளக்கொடி பிடிச்சு சரணடைய வந்த நடேசன், புலித்தேவன் எல்லாரையும் நம்ப வச்சு சுட்டு கொண்டாங்க. அவங்க பிடிச்சு வந்த வெள்ளக்கொடி ரத்தத்துல நனைச்சு சிவப்பாச்சு. இதை விட கொடுமை. සාමයෙන් යමු එන්න අපි ඕගොල්ලන්ව මරන්නේ නැහැ කියලා එන්න කියලා ඒගොල්ලන්ව මරලා තියෙනවා. මේ යුද්ධේ හැමදාම කරපු වැඩේ. මේගොල්ලන්ට මං සෙල්ලම් ගහන්න ඕනිද? සුදු කොඩි වනාගෙන ආපු හැමෝම මරලා ඒ ලේවලින් පිරීලා ඒ සුදු කොඩිය රතු වුණා. අනේ තරම් මේ විදිහට කරලා ඕගොල්ලෝ මොකද්ද ලබාගත්තේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ පොළවේ කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. අවුරුදු 1000ක් ඉන්නවා මේ රටේ. මේ පොළවේ අපි අවුරුදු 1000ක් ඉන්නවා. අවුරුදු 85ක් 95ක් ඉන්නවා. ඉන්නකම් මේ සතුටෙන් ඉන්න බැරි. මම ඊට කලින්මුත් 2021 වීඩියෝ එක මම මකලා දෙන්නම්. මොකද දැන් කවුරුත් කියන්නේ නැහැ ඉන්දියාවට යන්න කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා මම කතා කරපු වීඩියෝ එක මම මකලා දෙන්නම්. මොකද මම වැඩියෙන් ප්‍රශ්න තියාගන්න කැමති නැති නිසා. දැන් අදටත් මම කියන්නේ මේ ලංකාව දෙමළ ජනතාව හිටපු ලංකාව. ඕගොල්ලන්ගේ එගේ තියෙන්නේ දෙමළ අම්මගේ හා තෙලුගු තාත්තගේ මේ සිංහල නෙමෙයි තෙලුගු. විජය රජුරෝ ඇවිල්ලා තෙලුගු කාරයෙක්. ඉන්දියාවේ ඉඳන් ආපු තෙලුගු කාරයා ප්‍රහඩන භාෂාව කතා කරන සමහර කට්ටිය මේ ලංකාවේ හිටියා ඉස්සර. ඒ ප්‍රහඩන භාෂාවයි දෙමළ භාෂාවයි තෙලුගු භාෂාවයි මික්ස් කරලා හදපු භාෂාව තමයි සිංහල භාෂාව. ඒ 1800 කාලේ තමයි සිංහල භාෂාව කියලා එකක් ඕගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ මුල කට්ටිය සිංහල භාෂාව කියලා එකක් ඇති කරේ. 1800ට කලින් සිංහල භාෂාව කියලා එකක් නෑ. සිංහල අකුරක් කියලා එකක් නෑ. ප්‍රහඩන භාෂාවක් තිබුණා. තෙලුගු භාෂාව, දෙමළ භාෂාව. මේ තුනම එකතු කරලා තමයි ආපේ සිංහල භාෂාව. ඕගොල්ලන්ට ඉතිහාස දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඉතිහාස හොයලා බලන්නේ නැහැ. අනේ ඒ නිසා තමයි මෙච්චර ප්‍රශ්න. 1600 වෙනකම් මමත් මේ ගැන දන්නේ නැහැ. 2016න් පස්සේ තමයි මේ හොයලා බැලුවා මම ලොකු ෆෝන් එකක් ගත්තේ 2016 මේ 2014 මම වෙන ඒවා හොයලා බැලුවා. ඉන්දු ආගම ගැන හොයලා බැලුවා. 2016ට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රභාකරන් ගැන හොයලා බැලුවේ. ඊට කලින් මට ගොඩක් තරහක් තිබුණා ඒගොල්ලෝ ගැන. මොකද මං නුවරින් මම ප්‍රෝටීකින් බැලුවේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපේ කට්ටියව මරනවා කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා. 2016න් පස්සේ මේවා දෙකට පස්සේ මගේ හිත ගොඩාක් අමාරුයි. හිත ගොඩාක් අමාරුයි. මම වෙඩි සද්දයක් අහලා නැහැ අද වෙනකම්. එතලා බලන්න මේ අහිංසක මිනිස්සු කොච්චර දුකින් ජීවත් වෙලා ඉන්නද? ඔගොල්ලොත් මිනිස්සු නේද? ඔගොල්ලන්ට හිතක් කියලා එකක් තියෙනවා නම් අදෙන් පස්සේ හරි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවර කරලා දාන්න. මටත් පුළුවන් රණවිරුව ඔක්කොම වැරදි කරා කියලා. මොකද මේ රණවිරුව මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඔය යාපනයේ ඉන්න මෙරිච්චි කෙල්ලෝ ඉන්නව නේද? මෙරිච්චි කෙල්ලෝ ඒගොල්ලන්ව උස්සගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක බුදියලා තියෙනවා. මම ගොඩක් වීඩියෝ දැක්කා ඒක බැලුවා මම. මෙරිච්චි මලමිනිත් එක බුදියපු අයට මං සෙරිත් ගහන්න ඕනේද? නෑ. මම ආයේ සෙලුට් ගන්න රණවිරුවන්ට. සෙබලානනියු කියලා මම සින්දු කියන්නේ නෑ ආයේ. මට එහෙම අවශ්‍යත් නෑ. එක කාලයක් තිබුණා මම හැමෝටම ආදරේ කරා. දැන් හිතුවා මං කවදාකවත් ආයේ රණවිරුවන්ට ආදරේ කරන්නේ නෑ කියලා. සෙලුට් ගන්නෙත් නෑ. කවුරු හරි මිනිස්සෙක් මෙරිච්චි මලමිනිත් එක බුදියනවද? ඔය යාපනයේ හිටපු කෙල්ලොන්ව කිව්වලු මෙරිච්චි මලමිනි ඔක්කොම අරගෙන මේ ඔක්කොම කෙල්ලොන්ගෙන් මෙයා තමයි ෆස්ට් කෙල්ලෝ කියලා ඒක
බුදියන එක වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මිනිස්සු මේ විදිහේ මිනිස්සු දැකලා තියෙනවද? ඕගලන්ගේ සහෝදරිය මරුණාට පස්සේ ඒ මලමිණි අරගෙන කවුරු හරි දෙමළෙක් බුදියෙව්වොත් ඕගලන්ට ඒක තරහා ගන්න පුළුවන්ද? யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வந்த விடுதலை புலிகளின் பெண்கள் இறந்து பிணமாக கிடக்கும்போது அந்த பிணங்களின் மீது உடலுறவு செய்த கேவலமான இந்த பிறவிகளுக்கு நான் செல்யூட் அடிக்க வேண்டுமா? நான் அந்த மரியாதையை இனி செய்ய மாட்டேன். உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய சகோதரிகள் இறந்து விட்டால் யாராவது ஒரு தமிழன் உங்கள் பிள்ளைகளின் உடலில் இறந்த உடலில் உடலுறவு கொண்டால் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள். இப்படிப்பட்ட கேவலமான வேலை செய்தவர்களை எதற்காக மதிக்க வேண்டும்? ඔගොල්ලෝ මිනිස්සු නේද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ගේ සහෝදරියට, ඕගොල්ලන්ගේ මවට, ඕගොල්ලන්ගේ දුවට මෙහෙම දෙයක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට ඒවා තරහා ගන්න පුළුවන්ද? ඔය ආපනේ කෙල්ලොන්ගේ පපුව කපලා කෑවලු ඕගොල්ලෝ පුච්චලා. ඕගොල්ලෝ නෙමෙයි ඔය රණවිරුවරු. මේ වගේ ජරා වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට මම ගිහලා සෙට් ගන්න ඕනේද? කොහොමද ගරු කරන්න පුළුවන් මේවා දැකලා? මට නම් හරි අප්‍රියාවයි. මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා රණවිරුවෝ කියලා කියනවා. මං ආන්නේ එකේ කියලා කියනවා. මල්ලි මං කියලා හොඳට කතා කරලා කියනවා මං. ඒගොල්ලන්ට දොස් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේවා දැක්කට පස්සේ මට අප්‍රියයි කතා කරන්න. මං පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. හේතුව අප්‍රියයි. මේ වගේ જાතිය මිනිසුන්ට කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. අනේ මන් දන්නේ මම පොලිස්පති නිවාසයේ වැඩ කරනකොට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් රණවිරුවෝ. මාත් එක්ක කවුරුත් වැරදි විදිහට කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කළේ නැහැ. ඇත්තටම මම ගරු කරනවා ඒකට. කාටත් වැරදි කියන්න ඕනේ නැහැ. අනාවශ්‍යයෙන් වැරදි කරන්න වැරදි දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මම ගොඩක් පොලිසියත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. ආමියත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. කවුරුවත් මගේ ඇඟිල්ලවත් පික් කරේ නැහැ මම ඒගොල්ලන්ට ගරු කරනවා. ඒ වුණාට මේ විදිය කරපු අයට කොහොමද මම ගරු කරන්නේ? දැන් කියන්න කවුද වැරදිකාරයා? ප්‍රභාකරනුයි ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය වැරදිකාරයාද? 1983 පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ ආයුධ අරගෙන ඉන්නේ අතට. ඒකටම ඒගොල්ලෝ ආයුධ අරගෙන නැහැ. ඊට කලින් ගොඩක් වැරදි කරලා තියෙනවා සිංහල සමාජයේ. ඒකට කවුද උත්තර දෙන්නේ? දෙයියෝ අනිවාර්යෙන්ම උත්තර දෙනවා මේකට. මොගොල්ලෝ මිනිස්සුયો නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ආයෙ වැරදි කරන්න එපා. ආයෙ යුද්ධයක් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න එපා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආයෙ යුද්ධයක් ලංකාවේ වෙන්න එපා කියලා. ඕගොල්ලෝ කියම යුද්ධයක් වෙන තරම් ඇසරෙන්න එපා. ඒක හොඳ නෑ. එකක් මං කියන්නම්. ඔය මේ 18 ඕගොල්ලෝ මොකද කරේ? ප්‍රභාකරන්ගේ පින්තූර ඔක්කොම පුච්චලා කෑකෙව්වා. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? දෙමළ අය එක්කෙනෙක්වත් එක රණවිරුවෙක් ෆොටෝ අරගෙන පිච්චුවද? නෑ. අපිට එහෙම අවශ්‍ය නෑ. අපේ දෙමළ අය අනුන්ව රිදවලා ඒකින් සතුටු වෙන්නේ නෑ. අනේ ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් එක රණවිරුවන්ගේ ෆොටෝ එක හරි අරගෙන පිච්චුවේ නෑ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා රණවිරුවෝ කරපු වැරදි ඔක්කොම. ඔය යාපනයේ කාන්තාවන්ට කරපු අපරාධي ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ ෆොටෝ අරගෙන පුච්චලා කෑ ගැහුවේ නෑ. ඒක තමයි දෙමළ අයගේ හොඳ චරිතය කියන්නේ. සිංහල අයගේ හොඳ චරිතයක් තියෙනවද? ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම හොඳ චරිතයක් නම් ආයෙ එහෙම කරන්න එපා. කෑ ගන්න එපා පාරට එවිලා. ඕගොල්ලෝ මිනිස්සු නේද? නමෝ දස්ස භගවතෝ හරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියලා බණ කියනවා නේද? බණ අහනවා නේද? බුදුහාමුදුරු කියලා තියනවා නේද පව් කරන්න එපා කියලා.
ඒගොල්ලෝ පිළිබඳිනවා නම් බුද්ධ ආගමේ හරියාකාරව පිළිගන්නවා නම් මේ විදියට පව් කරන්නේ නැහැ. මේ බණ්ඩාරනායකලා ඇවිල්ලා සුද්ධ දෙමළ. ඒ චරිතය ඒගොල්ලන්ගේ ඉතිහාස පොතක් හොයලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා. අදටත් මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟේ තියෙන්නේ දෙමළ අම්මා තෙලුගු තාත්තා ඒගොල්ලන් මික්ස් කරපු ලේක තමයි සිංහල ජාතිය ලේ. ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟවල යන්නේ දෙමළ අම්මගේ ලේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ ලේක අයින් කරලා දාලා ඔය තෙලුගු තාත්තගේ ලේ තියාගෙන මං සිංහලෙක් කියලා ලියාගන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්ද? දෙමළ අම්මගේ ලේ අයින් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟේ ඉඳලා. විජය රජුරෝ ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් ඇවිල්ලා ඒ කුවේණිලා එම ඒ දෙමළ ජනතාව හිටියානේ ශුල්ලපන්තක හා මහාපන්තක. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම දෙමළ. නාගදීපේ මල්යන්ගනේ හිටියේ දෙමළ ජනතාව. මේ විජය රජුරෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් කෙල්ලව තමයි දැන්නේ කසාද දෙන්නේ. දෙමළ කෙල්ලව. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි 800ක්. දෙමළ කෙල්ලෝ 800ක් කසාද බැන්දා. මේ පරම්පරාවෙන් ආපු දරු පැටව තමයි ඕගොල්ලෝ. අපි ඕගොල්ලන්ට වෛර කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොත් වෛර කරන්න එපා මිනිසුන්ට. බන අහන්න. හොඳ දේම හිතන්න හොඳට ජීවත් වෙන්න. මේ ලංකාවේ අපි හැමෝම එකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට දෙමළ ජනතාව ඔක්කොම මරලා දාලා මේ බෞද්ධ රටක් කරන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? මේ බුද්ධ ආගම ඉස්ලාම අතට අරගෙන බෞද්ධය උනේ දෙමළ බෞද්ධයෝ. ඊට පස්සේ තමයි සිංහල බෞද්ධයෝ එමවතු උනේ. ඊට කලින් ලංකාවේ හිටියේ දෙමළ බෞද්ධයෝ. අනේ දෙයියනේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ඉගෙන ගන්න. අපේ දෙමළ අයගේ ඉතිහාස උගුළු විනාශ කරලා සිංහල චරිතය මතු කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට අමතක වුණා ඕගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය. අයිබෝවන්. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. පව් පුරවන්න එපා. අදටත් මං කියන්නේ පව් පුරවන්න එපා. ඉස්ලාම් මාර්ගයේ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලන්ට බුද්ධ ආගමේ එහෙම පව් කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් බුදුහාමුදුරු කියපු දේවල් ඕගොල්ලන්ට දන්නේ නැති වුණා නම් ඒවා පිළිගන්න බැරි නම් ඉස්ලාම් මාර්ගය ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. පව් කියන්නේ මොකද්ද? පව්කාරයන්ට නරකේ කොහොමද දඬුවම දෙන්නේ කියලා ඉස්ලාම් මාර්ගයේ ගොඩක් කියලා තියෙනවා. අයිබෝවන්.